Gola koža. To mi je oduvijek izgledalo kao greška. Pomišljao sam da se jednom slučajno rodio taj majmun bez krzna, ali kako se razmnožio? Vidio sam nedavno da se greškom rodila i gola mačka. Nekim ljudima se to svidjelo, ali to je bilo nedavno, u dobro grijanoj kući, pa su je pustili da se razmnoži. Jer nisu za njom morali čistiti dlake. Nekim ljudima baš jako smetaju dlake. Ali ta gola mačka ne bi opstala izvan grijane kuće. Dugo sam se pitao kako je goli čovjek mogao opstati u hladnim noćima. I svaka malo jača grančica mogla mu je stvoriti ogrebotinu. Taj je morao biti jako oprezan, jer svakaogrebotina je opasna. Sve mu je prijetilo. Možda je zato morao postati pametan. Valjda ga je strah tjerao da misli i sve oko sebe izvidi. Životinje koje su slabije, vidio sam, više prate što se događa oko njih. Nilski konj samo legne i nije ga briga. Mislim da se čovjek toliko bojao da se naučio na strah. Još ponekad vidim koliko se ljudi boje. Ali to drže negdje ispod. To životinje ne znaju. Kad se boje, onda se boje. Vidio sam da ih strah obuzme, a čovjek je naučio lagati druge i sebe. Bude ga strah, ali on se pravi da nije ništa. To je velika prednost, vidio sam. Kako se bavim ventilacijom, vidio sam da je gola koža ono što je izgledalo kao greška. Dala mu još nešto, unutarnju ventilaciju. Jer antilopa je oduvijek bila brža od ljudi, koji su trčali za njom, ali iz savane su trčali i trčali koliko je god trebalo, a onda bi antilopa morala stati. Pregrijala bi se pod krznom. Ljudi su nastavljali trčati zbog znojenja gole kože. Fantastična ventilacija, kažem vam. Antilopa bi ih gledala kako se približavaju. Vidjeli bi njezine oči. Nakon što bi je ubili, ljudi bi zamolili majku svih antilopa da im ne zamjeri. Nisu željeli da se duhovi prirode naljute na njih. Tada su bili skrušeni pred prirodom jer su znali da su slabiji i ništavni. Nisam prije među životinjama vidio takve lovce koji su sporiji, ali na kraju stignu. Da, bilo im je, osim kad su trčali, zima pod golom kožom. Ali oni bi oderali antilopu i uzeli njezinu kožu. Nosili su krzno koje nije bilo njihovo. Uzimali su tuđu kožu. Kasnije su se ogrtali i biljkama, lanom pa pamukom. Ljudi su imali dvije kože, svoju i tuđu, od životinja i biljaka, kožu koju su mogli skinuti. Vidio sam ljudsko tijelo je sakriveno ispod, kao i strah, i čovjek se skida samo na sigurno. Svaka životinja je šokirana kad to vidi. Kad vidi da su ljudi dvostruka bića. To kad se čovjek skida, kad se pokazuje, uvijek me podsjeti na ono trčanje u savani.